Xolisa abazali thula bakwena bathi ngilosi zazehla zenyuka ekhaya ezulwini haleluya thula bakwena sibuyele encwadini ka-Isaya wesithupha lapho uZaya ekhuluma ngenkosi ongumane wakhe yayingu-Uziya uthi ngesikhathi sokufa kwenkosi uthi ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi uthi umsila wengubo yakhe wawugcwalise ithempeli uthi umsila wengubo yakhe wawugcwalise ithempeli uthi lapho kwakukhona izingelosi ezazehla zenyuka uthi ezinye zazinamaphiko amanye amaphiko ephezulu esivale ubuso amanye ayendiza amanye asezinyaweni uthi lawa ayevale ubuso amanye ayendiza wona ethi uyingcwele Jehova Sebawothi wena uNkulunkulu wemikhosi uthula bakwena uthula sizwe senkosi yaqhubeka mayebona imbono Isaya ukhuluma ngombono kaJesu kwathi ka-Isaya 7 uthi bheka nizazalelwa indodana ogama layo liyabizwa ngo-Immanueli okubizwa ukuthi inkosi nansi thula bakwena sihlangene namhlanje bazali bami sihlangene ngalo muntu obizwa ngo-Immanueli owaprofathwa ngalesiya sikhathi ukuthula bakwena thula sizwe senkosi uthi umzali insebenzo yomama uma ingabomama lensebenzo khulumani makhosikazi impeni zaziyo ukuthula bakwena thula sizwe senkosi ngathi yokuqala unkosikazi wokuqala yilo yaMariya owalethwa ngabaJuda bathi nangu simbambe oqotsheni simbambe umthetho ongasile ephinga ngomzimba wakhe bathi umthetho wakudala uthi owenza kanjena kwakufanele ukuthi simshaye ngamatshe wena Jesu uthini ngoba uthi uze lana uzomela amaJuda akazange akhulume okuningi wabheka phansi waseyaphakama wathi ongenalika akube wokuqala ukulahleka nje thula bakwena thula sizwe senkosi banyomuka bonke ngabanye ngoba babebazi ububi babo ukuthi bayamdinga lo mhlengo okhona namhlanje ukuthula bakwena bathi masebehlehlile bababuza uJesu wathi where are your accusers now bathi abekho bonke bahambile bathi uJesu nama ngikusoli wathi hamba kodwa ungase uphinde wone ngoba wake waphinde wona futhi ukuvela wohana thula bakwena thula sizwe senkosi bese kuba ilesiya sikhathi mawuJesu eqeda ukukhuluma nesiJesu uyanyuka unyukele eKhephanawume uma yenyukele eKhephanawume uyafika uyoma lapho mayomela amanzi ufika unkosikazi kulo yamthomba babewushiyele kuJakobe ukha amanzi uthi inkosikazi wasemSamariya uthi ngiphuzisa amanzi uthi lo nkosikazi ngizokuphuzisa kanjani ngoba lo mthombo omshenzansi uzikile angeke ngize ngifike wathi kodwa mawomile ungasaphuzanga kulo mthombo wenkosikazi uyokuthola ukuphila okunaphakade thula bakwena thula abantu bekankosi uthula sizwe sikankosi uthi lo nkosikazi ngizakukhelela kanjani amanzi ngoba thina amaJuda kanye namaSamariya asiphuzisani asenzisani nenkonzo yenu nina thempeli naseJerusalema thina sinayo lenkonzo thula bakwena sithandaza noma yikuphi Jesu siyofika isikhathi lapho ningasashumayelanga naseJerusalema ningasayanga nasezintabeni lapho lothi malibizwa igama layo noma kuyiphi indawo niyamsabela thula bakwena uthi kusukela namhlanje ophuzayo kulo mthombo nophuzayo kulamanzi akasophinde ongena phakathi khotho ibelilungu khotho yashisa sizofakaza indaba zikaJesu ngoba sizwile indaba zikaJesu
sibizwa ngabapostoli abantu abangazange bahamba nojesu kodwa siyibonile imisebenzi sibona nokuhamba kwabo egameni lokugcwalisa makuthiwa nathi asifakaze nokuhamba sizofakaza lezo ukuthula makube nawo thula sizwe senkosi kuthiwa abafarisi yibona bahamba qala nabaprista bahamba bayotshela ujesu bayotshela uPilato bathi iPilato lo mkhohlisi uzawufika lana avuke ebusuku bese yahamba bamtshontshele abafundi bakhe basebemtshontshile abafundi bakhe uzokhuluma lawo amazawa athi ngosuku lesithathu mina ngizawuvuka bese ngiyonyuka ngiyohlala esihlezi isitalo sobukhosi thula makwena sibizela abalindi abazogcina leli thuna khotso ibelino khotso ya Jesu bathi naba abantu bagcwele sibonelana ukuthi nenze njani thula makwena leya ndoda yayekade sigeze izandla ngobunkosikazi wayohlakaniphile weza kuyona wayixwayisa bathi kume ezindabeni ezingaphezu kwakho akuzona ezomhlaba lezi ngoba ngibonile ukuthi uma ungangena indaba ngalo nkosikazi wongena indaba ngalo ndaba zikaJesu ukukhula kuzokuvelela ukuthula makwena thula sizwe senkosi singapostoli abakhelwe edoleni